Adiós, Mashwanen Cholilal Iglesia. Hay un Cholilal Mashial chama apóstol Pablo vai a Corinto ascati. Vai 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Paltatachivoche che paltachivoche che yo takne elok tol a Cristo ayukis yahawilo hun winak ashkatolis holom yai hiokok ashanak yichamilis ish anak ayukis yahawilo ish ashka Dios yahawil Cristo yaihi shichama apóstol Pablo. Es hermanos ayechi ono kin hun kuyo tichi hiloni ay ashkatol ay jerarquía il hun mulna helti a Dios shicham hahawilti mashi Pablo yincham hahawil isyahawil Cristo yaihi cham Dios mameh asha asha Jesucristo ayok yahawilok hun winak asha nak winak ayok yahawil yipanish ish bayulna kaiti ayok hun cholilaldi akomam Dios man yulok yet Jesucristo masuri yulipan enaltikas masut unun kanis iglesia palta acham Dios mame cheknek kas masul wanen ay kaiti hun kolpan lehti ayok to Cristo yalan yikbeh komam Dios a zetal sial Dios chiyekeh kokolo man Jesucristo asha Cristo ayok holomehal bay is iglesia asha bay iglesia consejo local a winach chiombeok anciano diácono pastores obreros palta ae winachti ae siaja wile aton Cristo a Cristo ambak in och elis yirbe by iglesia mientras hay tu iglesia asha nak winach a Cristo masha on yirbe nak yeti he on ya on ya wilal nak by yatut sols familia yeto yetbi tis ya yo kun cholilalti es hermano tatol ayon buena con tol askatu jalsan biblia titol holome haihe ayon buena conti bay na bay familia bay hetmi askaton tu mas el vincul Cristo mas ya hunik be ayon yeti hibe iglesia paltayin ba belal yo walil tol mi maniel abno Dios chamame yulkosat hotak tolahun chek man lehti abay Dios martita ya Cristo ya unik bihti ayon yechi on ancianoal diaconoal pastoral obreroal ahun santi a Dios masaon ayon yo walshin ochnach el ju hermanos on respetar ko bayin cholilal ashka comité de construcción ashka comité de campaña ashka sociedad femenil, ashka sociedad juvenil, hay un consejo local chimbe un santi masanil, kashkal civil pokil tak organizaciones, ashka mashial anes komam Dios, mayal hila, by 1 Corintios capítulo 12, ahun san irbehti chochok kalyeli, hay baitol alo el anes Dios hopiso, pues hay hermanos, comité y jibaiko iglesia y esto a lo el canes Dios. Hay shinto la ha on servir het creyente al, ha on visitar het creyente al by iglesia, by yulmak beko iglesia. Hay baitol chikomi mankul de hay si hay ilal, matol yuko kolwas kapas hay si hay ilal tu, hay ancianos. Chiyik hunok albu ishim machi hunok es ofrenda chito bay hunok ya ay yetok yetbi chibetik balekan chalo hun ya ay tu ka cha lekan sap ale bay man shawa lo chiap hun ya ay tu
Ahun santo es hermanos, a tu hun san sab al Dios Mashiach, ayon tu ahun santo Mashiach, Jesucristo. Palta hace chihuntu meru chichalo kukulieto wa chihabe ye chihilo hopiso tu. Taman hopiso ya yihuno am chichaku kulchila ahet ya Dios ahun tu chichaku kulchila. Y la machibit ni yin conjunto ma yin grupo tinani. Mero chichalo he hermano tu tenon juntan instrumento tu. Masanil equipo lahan sakal bil yu he masanil chichalo he. Yutola hunir beto acham hahawil masam baye. Kaito sociedad femenil man shawat en los yigman coro femenil man shawat los yeke sociedad femenil visita. Chia escola wal escola baye ais causin akil lahan galcham bana vale a junto is mulnehel comam Dios junto acham Espíritu Santo yigmane sanchichales bana vale. Es wana tol sociedad femenil es by iglesia ma by congregación a juntan irbe chacham hahawilti chalo haneje yiloni yo tol chuche he yaihi by iglesia yeche yilon toje creyente yo tol hay sociedad femenil esti masiao comamis june irbe ti yetwach o que ya chuche hal sole creyente palta kayo kaptu yalon vaya pisan vaya napal tol ok akul yin hun hermano tu ma hun hermana tu hun anues tu kawal choche esto hela kaunan kaloj y que junte chalcham Espíritu Santo tu yutol acham steno na napal acham hekona na sanchana tanich palta datol manna no el hu hermano ayo no kinek be palta kamchi kona hun san mulne hilti kamchi hiltok eno tak amsto ha visitar hermanos ahí si hay ilal tak amson el tok visita bay sol miembro co iglesia co congregación tokal chon ay hek bay templo después chihil co mulna hel chihil co kausina hel bay tam chonek kal kona on zeta hieta tok amielap no paltaman ashkar to cholilal lanan ha an servil cham Dios ha hawil bay satkan ilanan hilon to hun yobra Cristo yo valilo hatek an le het creyente al. Es hermana sociedad femenil hay ka mahan yo piso es chiltok es baina chiltok es siune al yetbi chiles josan kaus na el bay cocina tu castilon basis yo piso bay iglesia hay esos templo hay bancas hay capasuane ok sumak bay plataforma ma hay an apchiwano que sin mesa bayul templo pues civil mulnahil hay mi capazo hapchak bay Dios cha le servil wana tai bay chel ya il yuhun san mulnahil ti salohan yutola hun mulnahil ti yetcham hahawil wustak tatolay bay chel ya il yuhun obra ti talah ay bay ihan kamsa tumin ma ihan kamsa chuhwal lelo namul nahil palta an bay cham hahawil yetwat acham ilon to akausi nakil tu yutol ayin yet cham chi hao ko tiempo ayin yet cham chi ha ko tiempo ko nauni ko mulna okin palta asa ko kausi nakil acham ilon pastoh am cha kai to kana bali huntandi porque si vil makchel hay guini obra comam Dios palta awal negocio awal smulna hiltu hay baichi hab yalla ashkati hermano octoja visitar junco creyente kaiti tashi ustak kamin tiempo tolai hutan ni mulna hilio wal jibasan oxa yalla ni hun losa siep cham hustak palta talah usan manak cham hahawil sach auti ni hun mulna hiltusin kastok al jachap no kolwa ho palta miman chotak ulta ay bay chachale pural chapej palta makat stol auti bilachin humul na hiltu ay bay yuh kasokana mul na hilin takil ay bay yuh kal manok jibat se choche tu palta toh wal chachok il yuh okto walela il kan yet Dios babel kata tu kasok helo na mul na hiltu kai tu yayo kunir beti Abay San Mateo capítulo
6, versículo 33, si ashkati. Shan aegeyi peyano que bayul apcham wal siglibil, ¿sí? Kash wane oke beibal ashka chioches Dios. Ta que yon ashka chiwal ti, ¿sí? Oja Dios más ane honsan zeta yetal de ayesh. Más chiha entender junti yechi hautenchan yul español. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces, ahun ko kaushin aquelti, kan habyin tunan, kash ayet chamba el chican ba, kaichot bea, ba gusta, anciano gusta, diácono, wana, diaconisa. Kash ahun sanet tushi tola yintak awat ilaltu, yintak atojo laltu, atu tsunan isyashilal comam Dios. Okela kamsetok ya falta ayach. Palta ace chana tol ay kalta matol choche o ya kalta comam Dios alope ma pichil ma juno katumin ma mulne el choche chiba o yi kalta ba a Dios a anajela en el seto kota no cholilal a mulne el tu a pasiet tol choche ayon kalchil ko mulne el ti tokson saja elo ay bay maswila ay anciano kaitu chun mulla askati chigil kan yobra comam Dios yet domingo chigilo yet lunes chigilo yet martes palta ay shok chol la lu yet miércoles tío majo mulla el to hunchan kuchune yo tol chekel sha ay smahan o ion el te hun mulla el to yeto asa yet hunchaku lana shagilo yobra comam Dios palta maya li bas mulla el babel shan Wistach mawana tatol a Dios cha servil toch ay tsetietal o lahwo ay yulak ab yuhun Dios ti a lehto al hun mulne el titinani a hun chek be Dios lanan ahab ay chet hun berti yo taksach be yin hun punto ti shan lanan ya un testigo al bayin el yinkul comam Dios ay sha unos 40 abil Chimul na juna yermano tin y obra comam Dios. Ata set jun tiempo altu mas bejo no payul ab Dios am china yuhismul na hil palta ayet comam Dios babel. Hasta yet jun tiempo ti ikise juna yermano ti lanan kalia un testigo al bayin ane Dios kashkam tu juno kuchi kanyin kams lo be. A comam Dios ta acham cha servil o ya cham wasta halo. A comam Dios ta acham cha servil o ya cham hunos nawat bay hachka hayok ta ikisa chulipang enalti a comam Dios mano hachbekan chamat oklil o ya cham hunos hachot bay hachmul la hok palta ayet Dios ti abab el chela kastunan chelonetu kai igual to cholilan porque tol a comam Dios ahbabel satak masanil yiniska Jesucristo ay tu yalan yekbe comam Dios Nahuinach hay autona yalan yekbe Jesucristo. Iglesia hay yalan yekbe Jesucristo. Nahuinach hay yetbinach familia más anillo abnach tishayok cholilal tu palta wat al chotaan ancianoal, diaconoal y bea mulni el ashkachoche comam Dios. Kau chao kina kula chahli baycham hahawil. Nano kapkal hunyet Dios te oh tamash ala hunyek behti ayach kam kulne. Yutol yet wal Dios junti. Mi man wat kul al Dios kocha espaxilo es justa que suena yet ya tu a comul ne el yet Dios man kal napa oh y yo no gabi a kap chamcha wat kul alepan yetok mul ne hil lana nelan doket hun san tiempo alti